are selunga inggih gelisin titiang ngantuk nyari tayang mekadi ide yang kalau nuli digelis nemangkin ngawitin ide memargi ya siwalo Yan mekadi pemargen ide yang kalau punika ayat ngungsi punika genah siwa lokone ya. Kesambrama sang hyang siwa risampun yang kalau punika rauh ring siwoloko nuli digelis nimangkin kasembramo antuk ajin idone ide yang nilokante sang hyang kalau nuli ini mangkin ide yang siwa ngeruntuhang panganike ahung nanak yang kalau okanaji idewa nemi cening rawo tangki rumah sedang kejut saja haji buat sepetekan idewo dadi buku tumben pesan idewo memedek tangkil tekening aji ya. Apa mirip syarat pebuat idewone teke tekene ngaji do ane jani tuturang tekene ngaji lautang matur idewo cening bapaknya dia mami sawireh aji ane jani subo sayage lakar madingahangsa peluwir atur dewa arepe dekening aji ya atur cening sani mangki
Nah, lautang cening pituturang tekene ngaji matur Idewo Jani cening. Kalau ditu sang hyang kalau mangabaktia inggih riwau mandeg daging del penganikani deyang siwo sekadiasa punika nuli gelis sane mangkin saho jengod ide betaro kala matur ringajin idone. Daging aturi deyang kala uduh pasang tabik risire ramoyo bapu mamitang lugre titiang aratu batare pangrawo titiang mangkin yaning manut sekadi pitaken aji ring dewek titiang buat syarat titiang ne mangkin memedek linggih aji ya. Sangkaning membuat syarat uyak titiang rauh sekadi mangkin memedek ring jong palungguh batare wenten pinu nas sujati reh ning wenten syarat titiang sane gumanti lungsur titiang ring angan aji wenten sane mangkin sane ayat tunasang titiang ring linggih aji ya mangenderatu manu
Sake maon sapeluwir sane tunasang titiang ring linggih aji sekadi mangkin sarat titiang lungsur leledangan aji mangdo aji maapi nugre ring dewek titiang titiang jagi nada ipun ianing sane saratang titiang lungsur titiang ring linggih aji kadi mangkin sarat titiange boyo sios aji mangdo preside titiang nadah dewek ipune iya di rare kumare sane meledang titiang mangdo side titiang nadah pedewekanipun ipun aden titiang ngaji irare kumarewa duani ngapurun mematehe sane dados jalaran titiang jagi nadah ipun yang rare kumare boyo wenten liang mawit sangkane ngaden titiang yang kumare totonan ajib persangge nyamen pado matah-matahin totonan aji embas ipun rekalan ing wuku sawireh aden titiang iya irare kumare bani matuh-matuhin pelekadan titiang lekad ring uku wayang kedo masih aden titiang yang kumare lekad di uku wayang mangkano perjalanan yang ulun lama kano sire ramoyo bapus itu mau beruke wih asa punike daging atur ide yang kalau